Masigugak, Ray. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti dahi tang imbagam, Emily. At danton anak ta. Ray, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi naragsak? Taad danton anak ta. saan man? Naragsakak. Iso na lang ta nagsigugak kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahi ta. Ikasara kamot kat, Emily. Ay, ayaten ka. Di ka mabali na baybayan. Ni, Umuawag ti boss ko. Mabitla nga. Sung batak ti awag ko. Amang ano napatag ti bagana. May destino kiti sa bala lugar, mama. Anya? Nagpa-meeting ti boss ko iti kalman, mama. Kat dito ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa bala busgan na. No di siyak lang. Adakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidam. Ah, mama. Adagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay genobiam. Mama, masikugan. Kastaya. Anya pa'y lang aruter aramidan yung ay. Agkasar kayon Wen, mama. Pagsasaritaan tayong tunti may papaniti day tabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kani kadwa bulan ti kalay sa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumay ti kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti day tabulan abalayan? Di oray man madlawan, awan dakis na abalayan. Tinapatag, agkasanta kidain. Wan badkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. May ruwamang tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagi kadagitipata ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. may pangalan. Ato mahawag. Diba? Ne, baro anumero. Sino mo tatay ito eh? Aguyag din. Hello? Hello, di ka di Rayda ito Wan, ma'am. Sino da ka di? Ay, ni Berilda ito Ti landlady dito pagababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang ano sapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbog ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Nakitam. Okay. Dagasam to dito'y balay no agawid ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Agyaman ako manan. Oo na yung lakid din. Naimbag lakid dito tilandledik nakakita. Kasanon, nagdanakastrak iti pagababangak. Oh, naimbag lakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta tisikog mo? Kastoy, medyo marigata nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online? Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalon at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano kang agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo't natuloy? Wen nga ron. Ato ti pakakumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga agliv kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Nga manabay kita no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga agliv kan. Tapno maisaganan dagiti rumba nga maisagana. Wen, sige.
Kita to, Emily. Okay, sige nga Ruden. Dapat aramidag, ha? Bye. Bye! Apay nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana amaaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay nay, atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't nga tamtan pa lang ti kasarmi, mama. Anya, apay laang, Ray. Iti anya arason. Ada problema ak, mama. Problema? Anya dayta, iho? Ada kamin Beryl. Kaduak ni mama. Agmano ak, mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Ray, honey. Mama. Sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please, mawatan da ko, ma. Pakawanan da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kat napagsasaritaan tayo ti kasarmi kin ni Beryl. Sana siyak ti pagkidawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngano apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnaman ni Emily nga iso ti pakasaram. Adamat gayam sabalin nga ikalaysam. Hirikrik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madanagan. Nasingput-mut lang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, adamot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan kwa na. Mama, teksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat iti nasaya at saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Teksak tulatan. Makumi kumakuna yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsansangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga numa kapadakis, iti sikog mo ti kastangal aramida man ako. Tatang, Diyak mo no kaano ang makalipat ak. Diyak pulos ni namna mga isukat nagniray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit tibagim ken ko ana. No talaga adi na kan kayat. Lipatom kit din anak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak ang butaramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipat ak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bkerem ti pakinakam mo anak ko. Patsak akaba ilam dayta. Agkamang ka kiniapo Diyos. Di nakabaybayan anak ko. Agyaman na kiti kaandayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangandi ngayo kanyak. Iso adi na kumapampanawan.
Nakapasngay kan anak ko. Ay na. Wan tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Wala, bay amo dire. Sa labale. Ta imay ti inana itay. Oray kas di naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit anak ko. Di pata mo sa diyang tao. Ala, agpapigsa ka kiting. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Anyat pa pananotam, Ray. Maturog tan, rabiin. Agbakasyon tayo ko mahiji probinsya. Kaili ko ni Mama Beryl. Busy akit ti trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Aglive ta. Uray may sawan o duwala ang aldaw. Masikuranak nga agbiyahe iti adayo. Nagadayon tumat ijay lugaryo. Kahit kano ni Mama makita ti anak ta. Kat, magkita naman no kas di nga video call kayo. Sa balilat tamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kad di mo mo't kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beryl, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun ka din may sakripisyo, ti oray may sa wanod duwang aldaw. Saan nga ro ta mabalin, Mama? Saan nga min ama kaliv ta asawa kiti trabaho na? Kat, sikalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga ro ta komportable nga agawid? No saan ko akadwa ta asawa, Mama? Ha? Sige tane. At aparamitag, Mama. Baliwan tayo tumanindag sarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Madipod ng asawa ti anak ko. Kaslaawanan na pulos ti patag ko kankwana. Mapayakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, tuya po ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay este, nana, kunak ko ma. Anya kalakit din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinatgam tikid daw ko. Di pa nangipasyar mo iti apo ko dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. At awan ka dwayo? Ay na, sigod mat nga awan iha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga agpakita dito'y balay. Ha? Kinapudno na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga agasawa. Anya? Isu nga, agyaman na tapinat gamtikid daw ko, balasang ko. Ay no! Nagbaglon to'y apo ko kaya. Ay na! Nakaayayat! Emily, iha. Ada ko makidawagkan ka, balasang ko. Anya day ta, Mama?
Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agnad, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agnad, iti apo ko, ki Emily. Please. Mama, Naminsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. Adak paya katulunga mga wawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga glatdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Sangom das, alapad day ta kanyak. Sigalang tinakarik na kitikastoy, Emily. Daniel, Ay ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga klunanak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit na manapod no ni Daniel king ka. Kan, no ay ayatam may. Apay kayo day na parigatam ti bagay. tatang, kasla mabuti nga kun amakiin nayat manan. Anak, saan kagpapada dagiti lalaki? Dakilan tabo ko. Aklulom kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasin pa'y. Kay patsig nga agbalin kanto anaragsak iti sidong na. Tatang, Lalaki din, tatatatang ka pa nila. Aklulom mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah? Ta? Uwan, kabsat. Pakaragsakak no atan kayan ayat ni Emily. Tapno maaghasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, jak kanunungan di naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Isoma siya nakunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. Nala, awatin kayong ti aming kapsat. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasat. Emily, bakit? Mapa nakagtrabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kugbo. Di ka agbambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagken ka. Napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige. Tama pa na ko na. Amangan numala daw iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily iha. Mabalin ka din, ipasyar mo ti apo ko dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apo ko. Kaya't kung iliw-liwag ti ladingit ko. Gapo iti saanan apan ang sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malagi pasarong karanan. Sige, mama. Umay kami, itamot laang. Agyaman na agtanda kayo iti iliw ko iti anak ko, Emily.
Na kayo iti apukok ti pangipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman ako unay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ang makumikom da. Iso asaan da ang makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apukok dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yo, umiyan kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwon yu anaimbag da apo ko yu. Agpaiso? Oh, sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama, nasingput siya sawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rudan. Umay kamin tumanan no maminsan. Sige, Emily. Katagya manak manana. Oh, ape akas na ti Charyo. Ape akas na maditiik na yo. Wano maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Nga patsyak. Nga okay to ninton madamdamada ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaang ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ron na. Mapan kamin. Oh, talaga maditirik na ka. Tsak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakmanlangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid da. Apa akas la saan ka baka inarak ka? Pampanunutag ngamin ni mama tatang. Saan nga reply kadagiti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda tatang. Ay kawan ikuyog mo tapo ka. Tapo agin nilaw damanang. Sige tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamak ka na kayo! Ha? Ala! Saan matangag ang angas? Agparayat ang kadagiti karuba! Hello? Sino da ito? Ni Emily daytoy Ray. Agawid kayo kuman. Ni mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pera tayo ni mama? Natayan. Atapan da cardiac arrest team patay na. Sana puno na ita! Mama! Pagawalan ako, ma. Ang tatiyag pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako stoy ka kaya mati mapagtang mo. Ipatpatig ko na mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kita asawam tiya asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasigaan ni mamam ti panagawid yo. Kanayon mat ama paay. Kailiw na kayon ama kita. Nga makumikum kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka.
Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Nagyaman akin ka, Emily. Itinok tinaramit ko ken ka. Nagbaling galata na saya at itinak. Agad, anak tayo akong daway. Nagkid daw iti pambakawan ken ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon ti napalabas. Siya kamailan nalamanan ti konsensya kita. Kapoy ti napasamag iti inag. Natay, asya man na nakatin na sa kubayapin mo say. Mama. Ipatpatag ko na Mama. Pagawanan na ko, Mama. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nalpasan ter aramida, Clara anak ko. Anyang aminan ti ko nga ibagam kanya. Umakar ti gayem ko iti may sa pribado apagadalan dito'y lugar tayo, nanang. Kat, Kaya't kumati agadal iti pribado apagadalan. high school ka pa ilaang anak ko. Kat adamot high school ijay, nanang. Kaya't kumati umakar iti private. O sige, no kasta ti kayat mo. Si kangarod ti masurot, anak ko. Agyaman nak, nanang. Ay na, naimbag ka pa'y. Mawatan nak. Ngamno ni tatang. Kontraan na ti amin na kayat ko. Kontrabida talaga. Mangtad ka iti kwarta, Benson, lakay. Ano nun ti kwarta bakit? Usaran ni Lyra. Umakar ngamin iti pribado apagadalan. Iso ti kayat na. Anya? Kahit imanugot ka matadagos. Iso nga rod mo ti kayat na, lakay. Suportaran talatan. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dahita ti jacket ken ka bakit? Ano anya timbaga di anak mo? Tungpala madagos. Awanan ti ado pa'y asao. Mangtad kakit din. Saan abali ta para iti anak ta ter aramida. Agdisdesisyon ka, siksi ka. Inton sumaruno, pakaamuan nakmata, nga umuna, tapagsaritaan tapay anaimbag. No jackpot gantikid daw na. Awan ang mga nugumura kadata dadakkel na. Papanam ngay, mare. Adaman ilakad ko a papeles, Marisali. Papeles. Ni, para itian niya day tangay. Agabrod kan samutan. Saan, Mare? Para iji pagadalan a pagakaran ti anak ko. No kasta. Umakar ni Lyra iti pagadalan, mare. Un, Mare. Ni, apay mat ngay. Isumat ti kayat na. Jak kayat apaayan ti anak ko. Ta mga nuguraan da kami, adadakkel na. Rabin, ngamaon pa naluto ang makan. Kasangsangpot ko laang, aginanaak labiit. Sa dino tayo ni Layraya. Ada siguro iti silad na Apay ngamin at di mo ipaon ngagluto. Nabannog ti anak mo. Ado kano ti inaramid da iti pagadalan. Kahit saan nga aggunay dito'y balay. Ultimo agluto ka naglaba, dinam mo. Kita ang nagiti anak ni Kumari Masali. Oray kasangsang pwedda naggapo iti pagadalan. Tumulong dalat tang agtrabaho iti balay da. Aday ta ka manen lakay. Ikumparam manen ti anak ta iti sabali a tao. Pudnumot gamin. Panpanoy-nuyam tumot gamin ti anak ta. Iso akas jay. Ala, huston. Agulimakan. Di ka madanagan. Tamang panunutak iti pamuspusan. Tapno saan ta apagapapaan day ta panagluto dito'y balay. Naimbaglaangan tanadanon kayo dito'y balay yun, Nana Rosita. Apay balasang ko, at damasapol mo. Agsapsapulak ngamin iti babaunan, Nana. Amangan numayat kayo. Ha? Anyat maaramid aya. Agluto, agdalos, ken aglabanaang, Nana. Day talaang gayam. Mayat kayo, Nana. Jak ngamin masango nga aramidan dagita.
Uray agi stay out kayo latan. Mangrugi kayo iti alas 6 iti agsapa. Tadyay pa nagluto yu iti pagarmusaran ti anak ko ama pa nag-eskwela. Ken uray agawit kayon to ti alas 4, wano alas 5 iti malam. O sige, mayata. Basta mayat mo't ti sweldo. Ayun anana, no sweldo ti pagsasaritaan, awan ti parikot iti dayta. Kaano nga rod amang rugi Inton bigat matla ang nana. Urayan kayon ton ijay balay, anya. Naimbag abigat mo, Benson Barok. Nay, na kayo matgayam nana. Nasapa kayo nga imalatiw diti balay Napatigsakit diti gagarayo. Umunag kayo nana. Agyamanak, Barok. Siyakti inala ni bakit mo ababaunan niyo. Ha? Babaw na Di na ka din adakamat kan ka. Nay, awan mo timbagbagala akas tanana. Kasta aya. Nay, nagluto kan samutan. Karaman iti trabaho tagluto. Wala, nakaluto ako nana. Tawan mo titado mga agluto kat masapak ama pa niti trabaho. Ay, mala, sana bali Barok. Siyaktun no sumaruno. Anya ka matan Maricel? Apay man nakasta ti tono ti boses mo si Benson. Apaya di mo imbagbaga kanyak anangala ka iti babaw na dito'y balay. Nalipatak lang nga imbaga. Talaga anangala akon iti babaunan. Tapno awan pagapaan ta. Tani, diya mo nga rod masango ti agluto kan aglaban no daduma. Ay na bakit? Imbis nga isurom diya anak tang agluto ka naglaba. Saan man? Ispoil demot ngamin una yan. Kasano o makasuro no kastala? Ubing pay ni Lyra lakay. Anya nga rod tinamnamaam kan kwa na. May mayat matlaang no ti panagadal na laang ti pamaysana. 15 nan bakit? Rumbang la amasuro ng dagiti trabaho. Nagsimple a trabaho. Ngumawan pa'y amo ng aramidan. Ay na, may mayat matlaang no adda ti babaunan lakay. Ay, nukasta ka na yun. Saan ka makatulong iti anak mo? Amangan no si kapay ti mangisagmak iti anak mo iti kastangar aramidan. Di ka man nagsao iti kasta si Benson. Mangisagmak asasawam man. Overthinking kalaunay ngamin. Iso at tila ibagbagam. Aramidak ti kabailak para iti anak ta. Tapno saan amaya dayo tirik na nakadata. Anya amang iturong iti kamali adalan mat asasawam dita. No awan na saya at nga ibagam, aguli makalatan. Masansan ka no, ti apayo kinilakay mo anak ko. Apay, nagpulong manenday di Benson kada kayo tatang. Diyak pa'y nakasarita ni Benson. Ti karuba yung tinakadamagak. Diyo amo ti ugali day di Benson tatang. Apay, kabkabilan na kaya. Saan mat kat di? Ngamkas lati kayat na kat agrigat kami iti anak na. Kasanumit, alay bagam ti kasta anak ko. Idi manugutak nga umakar ni Lyra iti pribado a pagadalan. Nagadungo asa una. Idi nangalak iti babaunan tapno adda agluto, agdalos ken aglaba, kinuntra namanen. Gastos mo't ngamin dararami anak ko. Panunutom ka de. No iti pampubliko a pagadalan ti pagadalan ni Lyra. Makatipid kayo. Sa maysa, sanyo kasapulan ti katulong. Pagtitinulungan nyo ati maaramid ito nagtipagtaangan niyo, tapno makatipid kayo. Nalakati agsaungam narigat ti mga ramid, tatang. May mayatlat tano at dababo unun. Parikot yun to ti pangalaan nyo iti paswilduyo No saan akayat ni Benson ti tumulong? Kisayak jay savings me, tatang. Anya? Nana, kanayon kay samutan itayan da Maricel. Wen atay nala nakababaunan sale. Babaunan? No kasta? Nangaladagayam iti babaunan da? Wen tadi nakanumot masangot agluto. Aglabakan agdalos. Kat nilayrangay nga anak da nana. Balasang matanday jay. Adda di tabalay da.
Agkulkulong mo iti silid na. Sa larumwar numabisin wano agdigos. Ay, amoyo nana. Nadlaw ko man. Pampanoy-nuyan ni Mari Maricel di anak na. Di nansama ngamin kaya't na maisuro iti trabaho. Jak amo balasang ko. Nanang, kaya't kumati maadan iti nginginaan a cellphone. Tekas la cellphone di ka eskwilaak. Kastoy man kitaan nyo dito'y ladawan. Ay na anak ko, kaano la ang idiginatang tayo ti cellphone mo? Blurred mo ti camera na. Saan napintas ti quality ti camera na? Kastoy a cellphone ti kayat ko, nanang. Anya? Ala, siyak ti makaam mo. Igatangan ka, anak ko. Ay, agyaman ako, nanang. The best ka talaga. Anya man hindi ito naka-eco bag nga nyawid mo ba kay? Saan aparakan ka daytoy, Benson? Para ijay anak na. Baro a cellphone na. Manen, kabarbaro pa ila tay cellphone na. Gimatang ka manen. Di bale tadamat savings tayo. Kan agsusweldo tamat. Ay na, saan tayong agururnong para iti kakastala nga banag bakay? Panunutong kumamot ti bannog ta Ulitak manan para iti anak ta dayto nga aramidak. Saan para iti bagik? Saan saya ti kastang araramidam? Saan agaputa kinid daw na? Kit itid mo adagosan? Saan akasta ti husto pa ng padakkel iti anak? Amom Benson, awan pa'y napuutak nga inayunan na. Kontrabida ka akanayon. Pasat ti panangipatag ko daytoy iti anak na. Ti kayat ko, naragsak akanayon. Sana nasaya ti kastang araramidam anak ko. Agtipid ka kumamot Kasta ka na yun ti ibagbagayo matatang. Naimbagpay ni nanang. No adadawatak, itad na adagos. Saan nakas kada kayo? Jakla kayat amairwam ka anak ko. Si kanto ti nakakaasi. Kasano ko maan nakakaasi ak? Naragsakakit di ata maitad amin na kayat ko. Numaamuan ni lulom dayta. Sigurado abagbagaan na kaday jay. Asino nga min tinag ko nang agipulong kayo manan? Saan nga amin abanag kat pakibiyangan nyo? Sige, panawan kayong tadapay papanak. Sabado ita anak ko. Sa dino man ti papanam. Kadwak dagiti gagayim ko. Nagpakada akon kanina ng itay kat pinalubusan na. Narigat ang mapagbagaan ti anak ta. Gapu iti kastangar aramidam. Apay asyak ti pabasulam, no saan akayat ni Lyra ti dumagkan ka. Kasano? Kat itid mo mat amin adawatan na. Nga oray saan mat unay nga importante. Saan asyak ti pabasulam, Benson? Tabagim ti pabasulam. Kontrabida kan tumat akanayon. Saan ko akontrahan tar aramidam bakit? No amo apagsayaatan ti anak ta. Pangasim, Benson, di nakrengrengan. Panagkunam ka di. Kat nasaya ti kasta pa ng padakkel mo iti anak ta. Nan, mangtad kakit di iti kwarta ta ang sweldo manen ni Nana Rosita inton biga. Pasensya ka, Maricel. Ngam saan akong nagtrabaho dito'y balayaw inton umay abulan. Apay ngay nana. Nabayag ako nagtrabaho kada kayo. Bakit ako? Jakun ka ba ulan nagtrabaho? Okay, saan kay alapdan no kasta ti plano yo? Pagyaman ta maawatan nak. Di kay madanagan. Tumulong ak ngagsapol iti kasukat ko. Sana nana. Siya kun ti makaamo no may papan iti day tabanag. Anya ti masapol mo, Benson, anak ko. Tatang, agparikutak nga rudan. Ha? Anya't napasama kaya? Talaga anaya dayon trik na tapuko yung kanyang tatang. Sipod high school, aging gaita kuleyo. Spoiled iti nana. Di na amo ti tumulong iti trabaho iti balay. Di na amo tagtipid. Kan kaslay matap kanyak nga amana.
Wana, takanunungan mo tinana ti kastang aramid na. Ipagarup siguro ta asawam, apagimbagan ti anak yaw ti kastang aramidan na. Di na mapanunot, nga manghanno iso ti pakaisagmakan ti anak yaw no dumteng total daw. Tulungan da ko matatang. Kasarita yung man ni Maricel, barang dengganda kayo. Kumusta kan? Lyra, apok? Nasaya at latamot, lolo. Ay, ninanang latati kasarita yun Tada pa'y atendarak a birthday party. Nakaumay ka mo, tatang. Manang, nakayon ti makamu a makisarita ka ni lolo. Amangan numalada wakiti papanak. O sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak ko. Ada ka di ibagayo, tatang. Anak ko, papakas jay ti kawas ti anak mo. Makikita ti tiyan na. Tatang, kas ti uso ita. Apay ka di. Ay, balasang ti anak mo, Maricel. Isurum kuma, ito husto adalan. Kat kastamot tar aramidak, tatang. Anya ti panagkunayo aya. Ipalubos ko ayamot ang maisagmak ti anak ko. No kanayon mo akong sinsyen ti anak mo, ang mga numayaw awan to. Sana da ka sa pagbagaam? Sana nga amin nakidawon na ka itid mo, nga oresaan mo't nga importante. Ti priority ita kat ti pagragsakan ti anak ko, tatang. Diyak kayat aguraan nak akas iti amana. Biddo ti kastawagas mo anak ko. Saan a panangisakit, ken panangipatag iti anak mo ti kasta. Panangispoil ti kasta nga aramida manak ko. Sa dino tayo tanak ta bakit? Awan pa'y text na. Sigurado asaan pa'y analpas ti birthday party nga inatendaran na. Kat no ramiin, Ay nasaanin nga ubing di anak ta. kasano, nadadaka sa mapasamakin ko na. Ay na, yan na tayong kumakapo. Adday ta kamanen ako nak. Ag-overthink ka man nga minin. Adda panunot ni anak ta. Awan ka diti panagtalik mo kan ko na. Pinalubusan pa'y lang amin. Anya nga rod ti kayat mo. Ipupuk ta ti anak ta dito'y balay. Sana kasta tikayat ko asawan. Istrikto ang kumamot no may papaniti ka kasta banag. Nang ron agad di mo mat makitkita no anya tar aramidan na ijay. Di mo ammo, nupod no a birthday party tinapananawan no anya. Ay nalakay agawid to kadilat na. Negatibo la akanayon ti adda iti panunot mo. Apay nga itakala ang nagawid, Lyra. Alas 6 ni tagsaba. Sa dino tinagturuga mi darabi. Iti ayan ti gayem ko, tatang. At damat ti balay mo apagawidam. Didak man sermonan tanapuyatak. Ang mga nonya pa'y ti maisawang ko kada kayo. Pagsaya atam ti pampanunutek. Pagsayaatan? Wow! Kaano pa imot? Kitno kanayo na kontraan nyo dagiti aramidan ni nanang para kanya. Gaputadyak kayat asabali at dalan ti maturong mo. Unay, Anyaman day aya, Benson. kasarita yung man ni tatang nanang. Kaya't kung tagi na makaturturog akon. Mala, ingka maturugan anak ko. Wen nanang, Apay manen aya nga ungtam ti anak ta. Damdamaga kilaeng, nagturugan na idirabi. Agromin ti kastar aramidan na. Agawid no kay kayat na. Paset ti biag ti balasang ti kasta lakay. Di mo istriktuan ti anak ta. Tamangan no agrebelde. Bakit? Ayan ni Lyra. Aday je banyo. Ape asan manen asimra? Manon nga aldaw tilangan na Ha? Anya ti mapaspasama kita anak ta. Apay nga agbakbakwa. Diyak mo Mala, tamapanak man iti ayan na. Anya ti kayat asawan ti pregnancy test anakitak iti basuraan anak ko. pagkawanan dak kumananang. Nga masikugak. Anyat inararamid mon. Kasano nga rodin ti panagadal mo ita?
May sa atawon laengen ket makalpas kan iti kolehiyo. Nailaw anak nanang. Anyan to laengen ti panunutan dagiti tattao. Dagiti kaaruba. Dagiti kakabagyan tayo. Sorry talaga. Hidjakam mo no anya tinagkurangak. Taapay anaaramid mo ti kasta. Sigurado asyak ti pabasulan ti amam iti kasta nagtungpalam. Basol mo, naapay kasta tinapasama kita anak Tamaresel. Natangkan nga min ti ulong. Apay ngay asyak ti pabasulam. Kaput akong sintidor ka nga ina. Kamali ti wagas mo amang padakkalit anak ta. Anya nga ita. Naisagmak lakit garudan. Awan ti sabali a pinanunot ko. No di ti pagsayatan na. Kentap no makaturpos iti panagadal na. Sipod pa'y ubing ni Lyra. Itad mo amin adawatan na. Uray na minsan, jak pulos nang nag-abinagbagaam ti anak ta. Wan akanayon ti sungbat mo, tunggal adda ti bagana. No kontrahin ka, agunget ka. Sa ita, ibagam nga awan ti basol mo. Jak nagayatan ti kastoy anapasama kiti anak ta. Sana pulos, Benson. No dimngag ka kumakanyak, saan kumaan na pasamak ti kastoy? Awanan! Nailawaanan ti anak ta. Anya ngay, kat agunget kayo met no adda ti bagak. Siyak akanayon ti kamali iti imatang nyo. Ita, sika ti pabasulan dagiti tao. Kanayo mong tumad nga ungtan ni Benson, no kasjay abagbagan na ka. Tata, Saan kami nanasaya at ano anya tikid dawan ti anak mo? Itad mo matadagos. Di uray man nagsakit tinakam ni Lyra. No sana mapatgan ti kayat na. Tinapatag, maya dayo iti mabalin apa ka isagmakan na anak ko. nagbidutak tatang. Husto ti asawak. Bidot ti wagas ko anang padakkel iti anak ko. Sakbay ngagplano ka nga may nanak, kasaritam pa'y ati asawam. Pagsaritaan nyo nga umuna, noan niya ti rumba nga maramid, sakbay nga agiwayat ka iti adang. Di ka agdesisyon, asiksikalang. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masakbayan ti pamilyayo. Itatanakapas ngay ka nanak ko. Anya ti planong. Ituloy ko ti agiskwela, nanang. Saanan? Tamangan numasayang maninti gastos. Makiasawa ka langan. Intarayan na kung tinakasikog kanyak. Iso nga awanan namnama ama urnos pa iti amin kada kami, tatang. Lakay. Ikanta ko mapa iti may sa agundaway ti anak na. Siyak ti mga awir iti apukot na. May karinalakit di atinan ulitan tinaramid na. Kan manipod dita, siya kon ti matungpal dito'y balay. Ha? No kayat mo ti agadalmanan, Lyra, tungpalam amin akayat ko. Suruwam tagtrabaho dito'y balay, nang runa kat addan anak mo. Uwan, tatang. Ikarik. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Naimbag nga oras mo, Madam Lita. Pinayaban na ka daw kung nadya anak ka. Ay, wan, sumrak ka, kabsat sito. Ay, agyaman nak, Madam. Ay na, dinak man awagan iti madam. Saan ako nga agisursuro, kabsat. Ah, Retirado akon. ay, kababait mo na. No birngasan kalatan itinagan mo, Madam. Basta lita ko namlatan kanyak. Agkakalugaran tayo. Isungawan sabsabali ka na tayo. Ay, kahit ayan tay tarimaan, nag-alababoy, ma'am. Nagmerienda ka pa'y Ay na, madamdaman taon. Awan pa'y la na aramidak, ag merienda akaon. Agtrabaho ak pa'y muta, Madam. Ne, anya da ito'y nakamallo ko nga inyag mo, anak ko. Nagsigang ak itikan. Padigwan kayo.
Nagimasan. Agyaman na kanak ko. Sumra ka pa ya. Sana nanang, agdardarasak. Sumuragak pa ngamin iti trabaho. Sige nga Rod, agyaman na kanak ko. Ay na, nagimasan to'y linutom asuman anak ko. Naimbag man ta nasangom tinagluto iti suman ita. Aywan nanang. Awan trabaho kita. Pinagluto dak kiti suman dagiti apo ko yo tapag ayat na dayta. Isa pinagbigyak man ida. O sige nang, inakpaglaba ah. Sige, umay kunto pasyaran dagiti apukok inton malam, anak ko. Nanang, apay no ila ko yung tibalay. Tagnaad kayo ni Jibalay mi. Anya? Uy, nanang. Kumporme, no, sino kada kami kani John ti pagnaadan nyo. Madanagan kami ngamin, tawan kad kadwayo dito balay. Ay na anak ko, awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanya. Tanda ni Betty akad kadwak dito eh. Una, angam saan mo't nga stay, ti katulong nyo dito eh. Kaya't kayo ama ka din na anak ko. Ngam sapay ko mata maawatan dakmat. Jak kayat apanawan wano ilako to'y balay. Tadito yun tinakairwamak anak ko. Ay, madinsamot to'y repon, Betty. Di matagsilawan. Ala, kasano pa itan nana. Sapay nagado dagiti pinalingke tayo ama sapul ama iref. Wan nga Rod. Ay, nitatang mo, amo na ti agriper iti ref. Amo na anana. Hawagan man nga Rod, ibagam tao may nariperan. Barang mariper pa'y. Wala na. Aday ta, mayaten ti refyaw mamlita. Ada ka di pa iparamid mau. Awanan, kabsat sito. Ay, napasensyakan. Tila maipaparamid ko kan. Ay, ni mamait. Awan problema kanya. Amukmet nga awan lalaki akadwam dito'y balay mau. Wan nga Rod, kan kanayon mo't abisi dagiti anak ko. No di danto pa'y makapagbayag dito'y balay no kwa. No ar-arigan o may dala tumanaw, pumanaw damot ladagos. Ay, mangala ka nga minan iti kadwa, ma'am. Ibagbagak nga Rod iti anak mo. Ngam saan mo't amabalin nga gistayin. Ay, wan ata, damo pamilya na, ma'am. Makiasawa ka manin, ma'am. Tapno adakad kadwa. Anya, ay, si kakit dimat, tila ibagbagam. Bakit ako? Ay, saan man, ma'am? Mabalin pa, ay. Maday ti agmay-may sa. Ay, sakto pa'y. Iti kastoy nga edad kao. Kaya't ko pa'y ti mga sawa. No, mga yat. Di sumapul ka mo't iti asawaam sito. Ay, awam mo nga raod. Nubing ti armag. Mga nupaayin naklaeng. No, mabalain. Tay ko mapada kon a senior citizen ti armag. Tasig sigurado pa. O di sumapul ka iti addaan edad na. Tay padak metla abalo ko mati kayat ko. Ay na, umay kakit din tamang rabiitan sito. Ha? Narabyan kan dito'y balay. Iso at dito'y kabalayon amang rabi. Ay baga rabi Lita. Ne, apay sito, rabi na. Anyat gagaram. Ay, sika, Lita. Ha, birbir ng asan nakmatlatan. Di na kun awakan iti ma'am. Ay, di nakadipastrakan, Lita. Ada ko man napatag nga ibagat. Ha, anya nga minti ibagam sito. Ay, mabalin nga iti unag ti pagsaritaan ta. Naalas mo't akita ay no dito'y kitin ayan tiri daw ti pagdatunaken ka. Ha, ay, ne, nakainom kan samot nga min sito. Sabalin sa abalay, tinaturong mo. Ay, sika talaga ti gagarak, Lita. Ay, ipastraken na, pangasem. Sige, sumrag ka. Malaag tugaw ka. Ay, agyaman na ka. Ay, diya ko nagpalpalikaw pahay. Tapno saan ka mapuyatan, Lita. Ay, ayatan ka.
Pasensya kan. Ngam agayatak at talaga kang kan. Tatang, pudno ka di nga agar-aram kayo kininanalita. Uwan na nakaw. Kat inaklon na kaon. At dan nagkinaawatan may. Bak nang dananalita, tatang. Amangan no addam ako na dagiti anak na. Kunama nilita kay laban na kanaw. Tatang, Kayat mo ka din nilita. Ngagbalin amay kadwa nga inambitay. kayat ko ngam dagiti anak na ti pampanunutak. Amangan no addam ako nada. Mawatan damit siguro tinada. Pudno ayat ang warwara sa damag nanang. Ada relasyon nyo kani Tata Sito. Ako Agsawa kayo nanang. Agpaisoya. Uwan, anak ko. Pangaasiyo, ta saan ko maakagura. Ay, kababayin tararamidan nyo. Bakit kanla kayon? Saan nyo nakasapulan, data? Wen nga rod. Kababain. No kaano abim makat kayon. Isumutipan na relasyon nyo. No siyak, jak kaya ta makiasawa kayo manan. Ora siya. Amang ano ti pensyon nyo lang ti almananda kada kayo. Di kay man mangibabain nanang. Sinaan yung dayjala kay. Imbes nga enjoyin yung ti pensyon nyo. Mga alakay pala iti kabingay nyo. Ladingitak anak ko, ngam addan saritaan mi kinisito. Agkasar kamin iti mabiit. Ay, kasin si Jonah. Bye-bye anyo ni Auntie Lita. Ito julatan ti pagragsakan na. Suportaran tayo kumalata. Iti kayat ng aramiden. No siya, kayat ko ni Tata Sito para ka ni Auntie. Tanasingpet. Kaya nagagat nga oray lakayen. Patse ka din ang tubaybayan ni Auntie. Ken kayat ko, tapno adamat kadkadwa ni Auntie ijibalain na. Ay, basta jak kaya ta makiasawa manan ni nanang. Bakpakatanon. Kat oray mat ni Tata Sito. Lakayon. Ang sapsapol da siguro, iti kabinadang da, iti panaglakay, ken panagbakit da, insan. Adda kami matitikabsat ko amang kadwa ko ni nanang. Ay na, sa bali matlat tajim ako na a partner, iti agnanayon. Isungaw awatan nyo ko man ni Auntie. Kawawa siya. Ay, sandak akayat dagiti duwang anak mo. Saan na bali, taadati ka anak akakampita, Sito. Patyak maawatan datan tumatla ang dagiti duwa nga anak ko. Kat maawat da kamatan kas may kadwa nga amada. Kasanong harudan ti saritaan ta. Patuloyan ta ka di patiyag kasar. Sika no agbabawi ka na. Sana kasta ti kayat ko asawan. Dagiti anak mo ti pampanunutag. Saan nga isuda ti makalapad iti panaginayat ta? Data ti masaknan, saan nga isuda? Agsala ta, mahal. Baka isumakmat di taawag mo kanyak amahal, Sito. Isumat. Agasawatan. Iso amanipod ita. Mahal, tiawag mo kanyak. Takas taakmat kan ka. Ay, ala, umay kan mahal. Tagsalatan. Alawanan, mahal. Naragsak ka di malaang mahal. Unay-unay Ngamin, oray saan atim mabuno dagiti doang anak ko. Awan problema. Tado matlat ta dagiti kakabagyan ta adim maray iti kasarta. Uwan nga rod. Ay, pasensya kan. Kundi karitak iti kasar. Ngam saan kumangay baklay amin ang nagastos. Ay na, saan mo na panunutan da ita, mahal? Tinapatan, nagsimpatan. Ay, amo mahal. Kasla nagsubli ti riknak, hindi ka bambanwagak. Kasla baruak manay ni ti panagriknak. Agpadata Sito. Nagpaytuuma, ti kinaragsak ko. Ay na, ay labyaw mahal. Ay ayatan ka mo at mahal. Nakarubot ka ang lakay.
Inta makimiting iti senyor. Ay na, maulawak. Agsip nga ti panagkita. Marigat, anak. Ala, sito! Ay, tulungan, dak! Natalimudaw ti asawak! Maopera di tatang yu asito, anak ko. At da nakita da abato ti apruna. Daytan ti magbagak. Ha? Anyang di aggastos kayo ti panaka-hospital na. Sigurado akwar tayo ti magastos, tawan met kwarta ti nakiasawaan nyo. Wen nga rod nangalala kayo iti paggastusan nyo. Sa anak mo't nga agdawat iti kwarta kada kayo, anak ko. Ibagbagak laang, tapno maaman yu mata. Kat, asinon to tagbantay di ospital? Di yu mabalin tagbantay jay, tadyak kayat ngagpuyat kayo. Wan nga pweso, ibagayo ka iti anak na, ta isuda ti mangbantay ken kwa na. Ala, agawid kan, Betty. Siya kun timang bantay kin ni tatang yu dito ospital. Sa anak nga agawid, nanang. Siyak timang bantay kini tatang ita. Bakit kayon? Saan arumbang agpuyat kayo? Kabaalak, Betty. Basta siyak nagbantay. Umay kayon tulaangan inton bigat. Tasublatan kayon tumanan iti malam nga agbantay. Ala, agawid kayon, nanang. Saan ka pa'y unay anaimpag? Iso nga agtalinaid ka laang dito'y balaywan. Ay na, mababay na kang kanlita. Sana ka na makatultulong kan ka. Isupay ko matimat gadak nga repair iti appliances. At dati pension ko, apangalaan ta iti ikatang ta iti kasapulan ta. Iso adi ka madanakan. Agpaimbag ka kiti. Ay, agyaman nak. Nakasingsingpet ka kanyak, bakit? Naanos ka mangas asikaso kanyak. Sino pa'y kumatag tinulong no saan adata? Agasawa ta nga rudan. Pasensya kan Kakaskasar ta pa'y laeng. Agam nagsakita ka dagusan. Agimbag kan tumet laeng. Basta tanggadom anaimbag tisugat mo, sito. Betty, nasaysaya at siguro no yawid yu pa'y laang ti amayo. Tani, kaasimot ti nami ang mga sasikasukan kwa na. Di kayo kumamasaksakitan, Betty, ha? Ang sapay ko mata maawatan da kami. Kakaasing amin ng tiin nami. Di mi kayat ang may stress. Tani, bakitan? Sige, awan problema iti dayta. Yawid ko ti amak. Tada kami ti mga sikaso ken kuana. Sa anak mo't amarigatan ang mga sikasukin ni tatang yu, anak ko. Makitkita mi ti rigat yun, nanang. Iso di kay aglibakan. Kasapulan ni Sito ti presensya. Kasi mo't di asawa. Di usur-surutin ng jibalay da. Agtalinad kayo lang dito balayo. Ta ag-relax kayo. Bayan nyo adag iti anak na ti mga sikasukan kwa na. Uno saan, agawit kayo ng jibalay. Saan? Dito'y akla ang balay. Betty, pangaasim di kan mapan ijebalay ni nanang. Tapno mapilitan nga agawid ijebalay mi. Ha? Asino nga iti agluto iti kanin na, kan aglaba iti kawas na, Jonah. Ay na, da kami ti makaamo iti kabsat ko iti dayta. Di mon problemaan. Tanawan kadwa na ijebalay na. Mapilitan nga umay ijebalay. Uno saan, ijebalay ti kabsat ko. Sige, nukas ta ti kayat yu. Da kayo ti matungpal, Jonah. Naggapo ka di balay, bitay. Kumusta ni nanang mo alita? Saan akayat dagiti anak na amapanak ijay-ayan ni nanang, tatang? Paritan da. Anya, apay ka now? May sa ti amok arason, tatang. Talagaan na dagsan ti darada kada tayo. Nauna yan dagijay nga anak ni Lita. Apay adida kami maawatan aya. Awan mo't madi nga intensyon ko iti inada. Ipagarup da siguro at tila ang kwarta ni nanang Lita ti alman ninyo kan kuana. Nagalas pa nagpampanunot ti kasta. Awan mabalin tayo. No kasta ti kapanunutan da, tatang. At dayta, nalaba akon dagiti kawas ko. Kan nakadalos akon dito'y balay.
Ay, nabanuga ka. Di ba't ngaminan imimay ni Betty? Makumikom siguro ang mga asikaso iti ama na. Ay, apa man amalpas ko ti trabaho dito'y balay. Inak to sa rungkaran ni Sito iti balay da. Kailiw kon ti asawa. Ay, medyo maulawa ka. Apay ngatan. Bannog ko la siguro da ito eh. Di mat ngamin imayan ni Betty iti sumagmamanungal daw dito'y balay. Agin na naagbit. Tamapanak to no madamdama ijay balay da Sito. Pinashare mo ka din ni Nanang ijibalay na, Jonah. Saan pa'y manong? Si Kangay. Saan pa ya? Tati mo, kitnapan ka. Ay, naira na mga min nga da simbang pata sa nga ilim eh. Simbang pata dagiti kakapsat nila kay ko kan dagiti katuganga. Ala, tadumagasak man ijibalay na. Kumuyog ak maten manong. Tainak man ikan iti tinapay ni Nanang. Nanang, lukatan nyo daytoy. Awan samat ni Nanang diti balay na manong. Sana nakatrang ka tiri daw. Nang, ada kayo. Ayan nyo. Awan mo dito'y salas. Inta kitaan iti silid na manong. Nanang! Ha? Nakaturog samat ni Nanang. Sa balit ti oras ni Nanang amat matulog. Ha? Ala, nakasalo kayo ngay matan. Nanang! Saan nga agang angas ni Nanang? Kanya, itaray kayo sa ospital! Nanang! Apay akilaat di panang panahuyo ka na kami. Nanang ko! Patpatag na ngayon ay. Tagay awanan day dinanang yo. Ala kung dagiti kawas kaw, tapo manawa kung dito'y abalay. Tatang, pakawanan da kami kuma. No pinapanaw da kayo dito'y balay ni Nanang. Basol miti amin. Makunkonsensya kami tatang. Not ako makadwa ni Nanang iji balay. Nalabit. Naitaray adago sa ospital. Katsan siguro anatay tinami. Ala, awatan tayo tiga sa tinayaw. Taurag si sinidir tayo ita. Saan na may sublit ibiyag tinayaw. Nakaladladi nga it. Ang masapol nga awatan tayo anak ka. Saan kayo kumapumanaw, tatang? Tabalayo iti day dinanang daytoy. Nagkasar kayo. Iso adakkel ti karbangan nyo dito eh. Kwa agawid dak, tamabain na kada kayaw. Da kami tirumbang nga mabain kada kayo, tatang. Iso pakawanan da kami kuma. Awan, ti sakit tinakam ko kada kayaw, ubeng. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan niyo.